Hai Perlok, good morning. Mainong seni mene girja ghor Chaborom chal. Yang ada Chaborom chal Yang dep banasta kalau sedit sedangkin co practice rubu gile ki bo termadang setting gile kin raw ki dah miling ote session hall room practice te karena derak kita nih girja ghor te mahi tinggal tahu sa mau Perlok mai tile sa tile pemahi cican mah lo guest room tile sa mahi mosono guest room tile sa binya baka duk sikel I arba itine thiai oleh keren culi dah mit hamu ajo upload video ham papa Felix edit iki pu edit uti iki mah itu can mau nih video mana tahu saya Perlok no room ini nih thia ini thia right there di lewan hakimi thia arba'i sa itinya mah mit sang tine karen ba opet ke karen te solar ba mah biang sang pakre ki dineka dupni ba mak dori mahis jang mana dile washroom miet sang te mak sni ulle thau sai mah nong Perlok pemahi di bars jang mahinong dile ida hamid hawan ichane te lalu luan la practice ru ibo chan gaya sing gaya sing samla cuman ga di magur chora ke golden jubilee te bai te ilash karu hamid ya sai mai kena borom chal di manchna le borom chal bagan te nahle lasnga celowani te Perlok iske suk boro hi mo bye.